rezeki kulit lepura kulit itu kemarin betul rezeki lani tentang dia lemuri dewa dunia ni itu becak bela tebar buah ngasang mau mesin murid nianen sama lain dikelakot dulu ciri-ciri tua buah menemai ngasang kencam sangetang gejur adu kurini tero semat mana kita main hidup betah berkatnya. Yo, tapi leso, mancik. Yo, leso, ami mayone rangadite kuruta tegi rebeng cegevak. Calamanga dite toing agua titong bokong ke lonto mongkot lonto ni tilino ngrolon latang sangget lavado on tenggolo on temutan mangrai cewen kita asekai anak reba atarba atamolas begitu korea sangat asekro calama korea ditena rebeng cegevak itu kuduta so ketadian lonton onelino hongkong kuduta mongkot agua tada semasa rangkat ado agu podo sa nasan do karya itu kaya tegidan Yo balik dia ni nasan bandit tete wane meleso tete orang serani sekatedra sama lain agu selamai pemerintah pada masyarakat kesehatan kesehatan bentuk tanah menggereho dunia nengga sama laku itu kudu kita gerak seperti dalam bakar main itu tega mana melesoho itu kudu pandai sama taba boleh keluar baca tara dengan tangan tahun roeng on yang mai kabehan tema do tema do kita nabe rang taba sama-sama boleh mai kulite guru cale tamsi ayah itu mengeal kau rezeki kulit lepura kulit itu kemarin betul rezeki lani tentang dia lemuri dewa dunia ni itu becak bela tebar buah ngasang mau mesin murid nianen sama lain dikelakot dulu ciri-ciri tua buah menemai ngasang kencam sangetang gejur adu kurini tero semat mana kita main hidup betah berkatnya kudu laku rite temado itu ke tiga waktu rebang nami rebang daku menemai atabat rite kolera jadi balik dia aku lekam rite yo balik dia lakan rebang tegevak agua toin titong pada dite lakan taan bon kasata mesen porma tombo moloso mo potang le lavado kone netenggolo bae tang sla sangeda sekai agu pecing tang sangeda lut agu lorong pakai sa one mose beruta mongkot long pelino validia itu bamena terima kasih balik